Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pediang sobai pi syakimat Khubor minta kajan mit. Inya paswa syakimat Khubor naga Jylla. Kakum ke jingtip bagi lar Pyrthei Khubor kla yoklum kladan ke jing suba baka sonam Raghuvanshi kladep pun khon lupa shua banyat ho baru raja Raghuvanshi. Kajingat ho kadai hakakat wei trik ujemang hendri raja Raghuvanshi ula syak penyap hakar pulai trik ujemang. Mentapat, kelami kajing suba baka sonam kelapun khon lupa shua baka nyat ho baru raja kumta kita long Khubor keliat ho. Baki dan laingot ki Dr. Pyrthei ki belale yakates na ka benta ka sonam ban pintikna la ka dei shisha neem bakala pun khon. Superintendent of Police ka is khasi haz district ba Vivek's aim IPS ulong bahakamit jangkas potrek Jylliew arachar arpusan layalam me ka sonam Raghuvanshi Ganesh Das Hospital Shillong ban le yakates la ka armet neem hendekates kala batai bakampat armet Hendri wat lak atau loong bakin hab ban yalam biang yaka Ganesh Das Hospital hadian kan apusau kenta ban pinti kena syuk-syuk lak armet neem. Kari khasi ni Jylla Meghalaya hi berok kuwe kedai ke belajutip ha India kum ke rock capital of India dan ni katakan nong ba jong keput ketem karwai kasiau. Kini kedai kuwe ni jingalang ke belas dang dak rali ang ta ke jingkran kiru pau khamat ba ke jing thang mamati kum kadak ke jing sngolam ya ke jing syak penyap dusman unong jengok kai Pyrthei bawan syaka ni Jylla so rajongi raja Raghuvanshi ublayap ha ke jing syak riam hakalok jongu ka sonam Raghuvanshi. Nanduk bemi na Guwahati Airport hadu hasilong ru kumjuk kipat ba kilaya ang lingo bat kia apan pet ika jingwanra ika sonam namar belalong kembuan ki hek kihan lani ki VIP. Haga jingwanra ika sonam Raghuvanshi layo i bagi pulit lawanra buon tili ki kali pahara ban bot tat haduk banapoi hasadar police station bat nasadar pat onra caying bishar ban pan bor na kaying bishar ban tokit yaka. Lawan ra ika sonam hakamit jangkas potrik ujemang kat bagi saungut ki porlok jongkapat lawan ra mentaga step bakat waitrik ujemang arajar arpusan. Ukli jangkas special investigation team bedang kli tokit yaka sonam Raghuvanshi bat saungut ki waipat hasadar police station hasilong syuaban ra yaki syaying bishar. Ki saungut ki waipat ki belawan ra syashilong harengkat baka sonam ki kinthop yuraj kochwaha uvishal chohan wa Akash Rajput bud anen kurmi. Yakini berok sangut larak mentahi kesngi syakut ban panbor na kajing bishar bahkan aipor yaki pulit bakin tokitnya yaki. Kajing kuat kipat ba ban pet yaka sonam Raghuvanshi bat ki sangut ki weipat klalong naduk kapor men step naduk buan ra yaki kidang buon ki baap hakendai lat hajan ka sadar police station nang ta hajan ka court syalendat jong ka office DC bat wat na jrong building ru layoi bagi bru ki lumban pet ya ka sonam. Superintendent of Police ka is khasi haz district ba Vivek's aim IPS ulong baga plan jong ka sonam Raghuvanshi bat ki parlok jongka kalau na kumwe banlat na ki pulit hendri ka plan jongka ka plop no namar batang hapo anyo sngi klasya kem no. Uliat ho bahaduk menta ki pulit kidang tip dang kat tu kat ni ya ka plan jongki namar ba ompat yok tokit bah henry hadien kan sapau andai la yok bo na kiying bishar ban tokit. Ketenat jengok kai Pyrthei jong ka sarkar Jylla haga kat waitrik Jylliew arachar arpusan klapin kup buram ikilai pun rengut ki dekat jong ki ken hon ba per ken thop iki sapu arngut ki pulit na ka state disaster response force bat kat wengut na ketenat pulit jong ka sora police station. Kajing pun ko buram yakini baro kikin hon kalong halo kajing dan benta jongki benit wat haban dalap yakamet yap jong raja Raghuvanshi bat eka kurim jong u ka sonam Raghuvanshi ka bementa kelasya kem haki pulet hakini ki kendiat sngi belalit no hakatain seora baro kowe. Menteri ketenat jengok kai Pyrthei ka sarkar Jylla ba polling do hakakat waitrik Jylliew arjar arpusan ulah kular ban penshna da karensan bu dukan hajan ka jingking duan sings im ka badan hakashnong mokdok na ka benda kinong dia jingbam harut surok ki baju im kamai jakpo da ka bedi jingde hajan ka jingking manakasngi siginong jengok kai Pyrthei ki baju sange hagan ka jaka onda kilet bat wan pai ni ka jaka jengok kai Pyrthei ba per ki badan hakashnong sora. Menteri ka sarkar Jylla ubakmi ya ketenat puli putih urakam e sangma hakash potrik Jylliew arajar arpusan
Ulang balada Pyrthei kam ya ka inline permit hamigalaya. Kam de ben penuit dikinong jengok kai Pyrthei buan Shangkai Suwari syakadi ka Jylla. Hakatnya keren bikilar Pyrthei Khubor urakam ulang bakalong ka babhashik kat day lada ka Meghalaya ka yo ka ILP kanang mandubla ban perking ka jingrung jingmi la lanjong ki briu ki banabar. Umentri ka tanat pulih putih ka sarkar Jylla urakam sangma hakash potrik Jylliew arajar apusan ulang bagajing buan sebab palat ki kerdan jangki skol kelakta hadu kata-kata ya ka performance grading index ranking jang ka Jylla. Usang mau loong ya kan ni ka jing kran bikilar Pyrthei Khubor hadim lawai ka jingalang bat ki MLA na ka United Democratic Party halo ka jing terwa ban Pyrthei kamno ya ka Meghalaya Education Grant ha ka Jylla. Dang hakini kiniat singi President jang Hill State People's Democratic Party ubak kipi pangyang ulahia dalade banet jurib ya ka jing temu ban shna ka Kulsi Hydro Project da ka Brahmaputra Board ha ka shnong kiam Kershai ke Badan Hakapot ke West Khasi Hills District, Kamrup District, bat Karib Hoi District. Ubak pangyang ulayat huok ba ka Jaka, belat mubanshna ke Kulsi Hydro Project, kedi kumajngal kumba 10 kilometer na kumkiam Kershai, ke baya kendo lightly ki wa kata, ke wa Kri Senya, Kulsi River, West Khasi Hills, ke wa Ramrai Siri River, bat ke wa Duran River. Minta paginya pai Syaki Khubor nakari. Gipulit kelayo ban kurup yau drop basyong dor pelat Shispa Klor haga Jylla Manipur bat haga Jylla Assam hagi sawu prakenta belalet no. Ha Chuara Chanpu District ka Jylla Manipur gipulit kelayo kurup yau drop heroin bat opium bela kayito bat halo kani ka jingja sangat gisnar kayi drop la syakem. Ha Kacha District Assam gipulit kelayo kurup iway point sanlak teli ki dawai kuli yaba ki basyong dor sapusan klor bat yo kemru saungut ki beri berasuba bedai ki bedan keti ha ni kam kayitra. Saarut ki beri kela syakem ha ka Jylla Assam namar ka jingaro yagri Pakistan bakla penpau ha ka jingkin tho ha ka social media. Kidigi arut ki dei ki bela itu kerteng kumu Sabikul Islam na Lakhimpur badu Dulal Bora dan Nagaon. Kagan Hon Menteri Jang Sarkar Assam kala menjur ban kintiu ya jing siu bamanla ubnai ya ka honorarium Syeki Asha bagi supervisor. Naduk ka syitrik urusau arajar apusan ki Asha kenyo pediang ya ka jing siu ka bakot sajar bagi supervisor kenyo superwajar arspa. Uwe YouTuber ya ublatip kerteng kum ulapu Sachin ban rengut ki parlok jong u kila syakem haki pulet na Jaipur halo ka jing don keti ban samkiat haka Nirjala Eka Dashi kepada kesni syak jingin. Kini kejing samkiat blaring video babla tab social media kelapin mi ika jing kentho kebajur namar bakalakta hadu kata-kata ika jingin nyam. Ka Sarkar Odisha kala suspend ya way officer IES batip kerteng kemudian Chakma hadim bola syakem halo kejing keno bola dawa pisa. Ucak kemaulah syakem kat bawa dang tareh ban syemnya ke pisa ke bash pholak na we nong kai he spa ya ke bala keno bawa dawa hadu ar pholak. Ke Enforcement Directorate kala penlong ya ke jing tokit ban lap kumnu unong Pakistan ublatip kerteng kumu azad mulik ulayo ya ka election photo identity card but yo urban tap vote hak election ke bala long house nam arajar arpaway but arajar arpusau hak Jylla West Bengal. Kuih kehebrat Pyrthei la pentip bakala syale bejat hapok ke Sanjay Gandhi Hospital ke Badan Hadewa Madhya Pradesh. Keseng Kongres kentup yumin dirang ba berim ukamal nat kela keno baka sarkar kela ajing ada yakinong le kambaman bat persyang ban penjaru wat ekani ke jingja. Sanut ki beri kela syak penyak patna hakilai sengi blalet no. Haga jingja berangshan uraja Kumar ula syak siat yap bat uwe pat ubriu ula mensaujur hakamit sengi baar hamian pura. Ki pulit kela penlong ke jing tokit dak bapet na ke CCTV bat lumru ikisaki sabut na kini ke jingja. Kapara jong raj coach waha kelakam ba uhenmen jongka udai ubelui-lui haga jing syak penyap jong raja Raghuvanshi bat kentat ru mardor budan ke jinge iit samla bat kasonam Raghuvanshi. Kalau ang beuraj udai ubetre bat keying kesem jong kasonam bat udai ru ubril ubelayo jing syania bha namar ba jing trehok jong u.
hendaki pulit kibla penlong ke jing tokit kelalap badai penban ura cuba dan keti haga jing penyap yo raja Raghuvanshi barula sabet ha indoor banlat naga jing sya subasniu. Tang hadin baka sonam Raghuvanshi kelapla bakadai ke belaya sobut ban penyap yo kurim jangka uraja Raghuvanshi kijing kesambarok kuwe kala kentat bandang kam khun mat dawaru bedeban syuphasi lari ke bo jangkaan kilap shisha bakadon ketia halo kenika kam baman upara jangka ugovin Raghuvanshi lalit ya kendo ya keying kesem jong raja ban panmap arti arjat ban ongru bakum keying kesem kinom ajing kershan satya ya kesonam haying bisha menta pagila poish taki khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ke India ka pha da ka Khubor ka baklan ban penyateli ya kiri ka Pyrthei bat ban yang persha iki kampen trim jang ki seng le no ki MP jang ki seng san Pyrthei ba per hakari kelaya snok tilang banit pan jingkershan na kilai pu atli kiri ka Pyrthei bat ban sei madan iki jingkershan rat ba kiri Pakistan iki seng le no kat wenget ki breu kilaya bat kat wenget ki pat kilamen saujor hadin bu weu kena skul barim jang ka weka skul kebedan ha Grace Austria ula senet kuli naga ketang sulai haga diga jingja unu kena skul barim ula syaksiat bat klat no hasyan ka sorka Austria klapen menai ke jing yam breu ke belai sngi kenti pan sngolam yike lanot ki bla du no ke jing em haga ni ke jingja ka jing ki haga United States persya eka policy kendang menderi kelasa priang na Los Angeles syiki babun ki sorba hakani keri dagi hajar ki patba ki blatur sha New York Chicago kelaya teko bat ki pulit bat ngatru haga jing syakem kajing pha jong President Donald Trump dagi bor shipai sha Los Angeles ban khangla ikinong yaki kelapen mi ikajing kentho ka bajur nagi babun ki liang Uwe unang Pakistan ubasa hagari Canada lapin kitno sha United States halo ka jingken no bo udan jingtmu benle i kampen trim persya ikipat ba ha Jewish Center ha New York ha ka nyo trip urusau arajar arpusau ki bo sarkar kri US kliyat ho ba jingtmu jong unang Pakistan kalong hadin bo ula yo mensim nagi kam thombor jangile no ISIS Kibor sensyar kala penjari daga curfew hasorba Los Angeles hadin bakala ja ka jingsha lute jagi dukan baka jingsha kem jagi nong khayi kani kala ja hadin bagi bor shipai kala kendra naphang yaki menderi daga hukum bla penmi do President Donald Trump kaseng le no Houthi ha Yemen kala kam bakala siat atli ki namding shaka lingsun jonga Ben Gurion hakri Israel Kilong bu uwe unamding ula hapok kakat lingsun kat baka Israel kalakam bakalayo siat penhap yo namding bat ong syu bakam shim tarun ka satya kanu ka jingjulor U President Donald Trump ula maha mekindong yaki ki betemu ban penwet ya ka military parade ka ban salong ha kasing set jan hanong ba Washington Kadi ka parade kalongkom ka jingrakhi ya ka jingdap ka ba arspa sanpo jonga kinhon shipai kri US Kabayati ko lang bat ka jingrakhi u Donald Trump ya ka sngi-kha kabahnya bukan daisna. U President ka Ecuador u Daniel Nabo ula penjala na ka jing penjari ya ka state of emergency ha ka nyodli ki province bat ka Quito. Ka jing penjari ya ka state of emergency kalong banyak kun persya ya kam runar bat ka jing kenat hapo ka negari. Kuma prangot ki breu kila doe yala ka jong ka jing em ka jing sha sendet kuli ha ki breu ki bamla bani tho dor khamat ha gue yakwel Ecuador kini kila ja ha ka pormen step hajan kayo bat sangot kilanot kide ki baju em kamai da ka banya motorcycle ka jing sa priang jong khnyang jing pang COVID-19 kanang jorba ha South Korea hadir une ubnai lamaham ki bo badai pet janga tanat ka koi kakya Lakin turu ikipat ba bakin let ai dawai injektika yala de sya bakin let jinglet sya kanu kebenta jongkeri ni syabari. Dekis pangut kinoya ki ha London hadien ba unang sensyar ba shipor jongka sarkar Bangladesh u Muhammad Yunus ula yuk kejat ha kri United Kingdom. Kinoya ki kambun ki bedai kinong kersyan barat ba jongka Awami League kila kenok ba Yunus udah unang sensyar Donbor. Tikitu kalau Khubor hakimat kimat mentaka janmit Khublei.